بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، قال لي خشك برا البراهيه بيامش خدي تعالى أوه رب العالمين رحمة بمودي بابت موكس وكارت ما بكر رب العالمين إن شاء الله مهمياش أجري جهنمي وبلا مصيبة الدنيا وقيامته بارزيتن. رب العالمين شاوى أمل مزقفتا خدت مالا خدكم كرين وصمت بحشت دال ديوانا پیغمبري صلى الله عليه وسلم شادو بختوار بكر بيامش خدي تعالى أوه رب العالمين خوشيا خا و امناهيا خا و تناهيا خا بخيتت كردستان دا و همي ولاتت بسلمانا دا. رب العالمين مهميا بكتا براية ايك براية ايمانك و الدنيا دا مفايجي بكين و قيامت داجي وكي رب العالمين بيجتن اخوانا على سرر متقابلين. رب العالمين ما بي براية بكتا بحشت دا. قال لي خشكو برا ادوار رجادا ام تايبت دوي هيوه دا هيوا هجري قالك أحداثت عجيب وغريب يتلا شيبون جشبن هندي فرا إنسان في هيدا براخاء وفان تشتا هميا بينيتن وصا قدر خدي تعالى يحسكري في هيدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ببيتن وصا رب العالمين يحسكري جي هرد في هيدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چی تبر دلوانیا خود تعالی چی تبر رحمه خود تعالی هر هو وصا خود تعالی حس کر بو کد وی هیویدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هجره خواب کرد دوی هیویدا گلی خوش برا اف احداثه چی بون هر ایک شوان راستی تشتکی مزنه بو في امتی بونا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كو او بو درگه بو بشرية خرك جاركادي خودي خواب نياسن جاركادي بزانن كرب العالمين چجوه بشرية دويت و كيش ريك بيت سبب هنده كو الدنيا دا سرفراز بن و قيامت دا جي تريس بي بن برانبري خالق خواه و دوی هيوه دا بو سبب هنده يلي خشكو برا پیغمبر عليه الصلاة والسلام اش مكه مشخ بيت و مهاجر بيت و قصة مدينة بكر و بيت سبب هندي او ظلم او تعداي او نخوشي او بسلمان الديت السردست كافرت مكه دا رب العالمين بوان جهك دي پیدا بکتن که بسلمان بشنویره و الوید دین خو عزیز بکن و یکمین دولت بو اسلام بهيت داناندنت مدينه دا و قانون و شرع خود تعالى الوير بهيت تطبيق كرن و شوير روناهياوي بهيت دنيا خركه كو افروكه ايكشوان فضل و نعمت خود تعالى القلمه كرين كو ام بسلمانين بخيره و مدينه بو وي پیغمبري بو وان صحابه بو او نخوشي و او طنقاوي او وان تحمل كر حتى افدينه جهشتيه اوه ایک شوانایه کدوار روجادا آن وی هیویدا افتشته چه بوی هر هو صد وی هیویدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو مصطرین مصیبت امت بسلمان آبل کو بشریت همیته دا چه بید کو وفات پیغمبری علیه الصلاة والسلام وفات پیغمبری علیه الصلاة والسلام ادوی هیویدا بو هر ربیع الاول دا هرچند خلاف گلک هستر بو موضوع بونا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كات نهي هيوا ربيع الأول دا بو آن دازده ربيع الأول دا بو آن نازده آن هفده كلك آخفتن السرهن چي تشتي أكيد نينه كو دازده هيوا ربيع الأول بونا پیغمبر عليه الصلاة والسلام غاية من بو بير هاتنا مولد پیغمبر عليه الصلاة والسلام آن وفاة پیغمبر دوی هيويدا آن مشخت بون و هجرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نأوه ام بچين هندك شكليت آن هندك ناني آن هندك تشتا توزيع بكين نه دویت انسان تی بگیهیتن
غایتش بونا پیغمبری علیه الصلاة والسلام و غایتش هنارتنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام و غایتش هاتنا خاری بو وحی و جبریل علیه السلام بو پیغمبری و غایتش هاتنا وی قرآنه بو واب سلمانا چیه؟ اف هیوت وید بو ما بیرهاتن بیتن بو هندک و امزان غایت جه چیه؟ بو چی خود تعالی اف پیغمبر جه گرتو بو ما هنار بوچی رب العالمین اف قرآن بو مجی گرت و بو مهنا دابزانین ام دی چی پیکین نم ویانا پیغمبری علیه الصلاة والسلام گلی خوش کبرا نپنده تو چند چکلیت ابده خلکی نپنده تو چند نان ابده خیر نپنده تو چند قصبال خلکی دیگ بکی پنده که تو چند دیفه قرآنه چی پنده که چند ویانوی پیغمبری علیه الصلاة والسلام دلیت دای پنده که تو چند اخلاق و روش تو ادب پیغمبری علیه الصلاة والسلام راتیه آهش بر هندی انبیرا اکودوت اینین دابزانین که چند امنیزی که پیغمبرین علیه الصلاة والسلام بر هندی خودی تعالی بجیتن ولکم فی رسول الله اسوة حسنه بو هوا باشترین چاولیکر پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوكي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بوي كسي اوه هيفي واميد هناك خد تعالى رحمه بيبت واوه هيفي واميد هناك رجا قيامت الدا خد تعالى رسبي بيتن وشهم زار نبيتن او تفيت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوي بهمي حركات خو بهمي سكنات خو بهمي فعلات خو سحكتك پیغمبر عليه الصلاة والسلام چكري يمرف جوا صابت آهش بر هنده گلی خوشکو برای انسان بیرا خو سیرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بینیتن و بزانیت اوی پیغمبری چی بوی بشریتی کریه دا انسان بزانیتن زحمت اوی چنده و حال موسا گلی خوشکو برای خودی تعالی بگوره خودی تعالی مدح پیغمبری مدحت علیه الصلاة والسلام بچه بشتی و انک لعلا خلق عظیم اف اخلاق و اف روشت اوی خودی تعالی نشا پیغمبر مده علیه الصلاة والسلام بشتی باشترین تشتی هیا محمد صلی الله علیه وسلم اخلاقه اف اخلاق و روشت و ادب اوی تیهی معنوی ای امتا محمدی هین همی اخلاق و روشت پیغمبر خواه بگیرن اگر هودوید وکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین خودی تعالی عزیز کن دین خودی تعالی بلا و بکن بشریت و خوشی و راحتی و تناهی بگیهنه اخلاق و روشت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورگیرن اش بر هند خودی تعالی مدحت پیغمبری باخلاقك کرد وإنك لعلى خلق عظيم وجبر هند خد تعالى بيشت پیغمبر ما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خد تعالى پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام يهنارتي الرحمة دلوفانيك خد تعالى بو بشرية خرك يا فركري بشرية خر وقتی قرآن تهیتا داناندن سرمیزا و حکم پی تهیتا کرنه بشریت همی خوشی و سعادت و راحتی و تناهی دیبتن و باشترین نمونه توان وقتا دا اوید اسلام و قرآن حاکم بو و خلق الدیف قرآن چو سعادت و خوشی و بشریت بری او وقت بو وقتی خلقی قرآن دایا لایکی و بخوا هندک سیستم و نظام کیف خداناندن آشنی بشریت شقاء و نخوشی و طنقاوی دید تاریخ باشترین شاهده او انسان بانصاف تاریخ تخینیتن اشنی دیزانیتن که اسلام چوب بشریت اینایه و اف نماذج و اف قوانین و اف دساتیره اوید بشریت بخانه ویسین که چه نخوشی و طنقاوی بسرسر انسانیت و بشریت اینایه اشنی انسان دشت مقارنه کتن و زانیتن فرقت ما بین هر دو کدا چند فرقه شبه هندی گلی خوشکو برای خودی تعالی وصفه پیغمبری مد کرد بوی رحمه وی دلوانیه که خودی تعالی یفره کری بو بشریتی همیه و هر حوصا گلی خوشکو برای خودی تعالی بیرا پیغمبری مد اینیتن و بیرا مهمیات اینیتن که اف انسان همی اهل رحمینه اگر تو برحم بی دلواني تهابيتن تو رحمه بخلقي ببي تو يبين فره بي تو تحمل نخوشي وطنقاوية خلقي خركا بكي خلق جي دي برفته وهيتن يعني تو وكي خدان رسالة خد تعالى ام همي بسلمان الفيري ام مكلفين في ديني بجيهن نخلقي دا في ديني بجيهن نخلقي تفيت اخلاق پیغمبري ورگري تفيت فعلت پیغمبري ورگري
خدي تعالى بيشت پیغمبر ما فبما نعمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خدي تعالى بيشت پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام رحمتك خدي تعالى يا محمد رب العالمين اف اخلاق برزقتك الكهوصة نرم حليم بي بين فره بي تحمل خلقي هميه بكي چو بكتن شنكتن حتى تحقيد جهنيه هكر اف اخلاق و اف روشتل دفتنا با خلق داشر خود دورت تچي. باشترين نمونه قال خشو برات وقت پیغمبری عليه الصلاة والسلام جاره که ایک اعرابي يعني اول فقير برخو دورت مكه هجيان و صحرا بو همي قاوا كينيوان ناف ملتوان وبو ديف آوه و اگه عردك شينكات يكلي هبو دا نويره دا حشتريتوان و بازو كواليوان الويره بچريتن. هاتا مكه دا الصحراء زيت الكابرا نديتيه هاتت مدينة دا هاتت مزگفته پیغمبری دا عليه الصلاة والسلام طنقاف بو چو برخي مزگفته الويري ميست إنه صحابة همي عاجز بون يعني كاكا بچي كاك جيبيتن نمازم بيتن بهتن مرف سحكيتيت